wenu. Kuna mkajangwa dugo kai watenya ke county no Mabusia kama halamara tipo bage bwa Mabusia etong mar Kenya kod Uganda county Mabusia ne jalar kom kukuri ruoga pinja Afrika Raila Amolo Odinga alama kama obagi kod johera magodinga motelo ne luto mbulu ne jakom mar UC chiengeso ebo mama Addis Ababa e piny Ethiopia. Walter Nyambaga ntire kod ler. Mana kodong dalang wento riwruok mar jotend pinje mag Afrika luto mbulu mar yiero jakom AUC e piny Ethiopia ba maduong' Addis Ababa. Sisi kama Busia tunafuatilia jodak moyude kaunti ma Busia bagolo mar alam maratipo kamar jo Israel e tong' ma Kenya kod Uganda. Baba amejitolea kwenda kusimama kiti ya AUC kule Addis Ababa, na leo hii nimechukua nafasi hii ya kuja kuombea baba yangu Raila Amolo Odinga akienda kule Afrika atawale sisi vizuri, aleta infrastructure yote, na tunakuachilia baba kutoka hapa Busia boda uende uka Afrika. Johera magodinga mathoge kwa penjo polo wach mondo ruoth Nyasaye ma Nyasach Elijah Enoka kod Ibrahim opuk gweth mar loch kuom Raila Odinga, loch minyalo mana pim kod mano mar Daudi bang' thicho wang' Goliath oko kod orujre. Wapigie Raila Amolo Odinga kura. Tutakuwa tunasherehekea na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi atakuwa ametupatia kwa ajili ya Raila Amolo Odinga. Sisi kama wakaji ya Busia tunafurahi sana. Baba aenda asinde na baba akumbuke watu ya Kenya. Asisahau na watu ya Kenya, akisinda akumbuke watu ya Kenya wote. Tunapenda baba, tunaomba baba apate hiyo kiti. Atatusaidia juu baba ni mtu mzuri, ako na roho ya utu. Baba si mtu wa kwenda hivi na hivi. Nyasi ma ok jatimre tong' ma Kenya kod Uganda e kama jodak wacho ni gijwang'o tijegi e kendo gibago lamo kaka yor nyiso sir ne Odinga ni mar gisane jatelono ni bungu mar dwar e kendo gikone loch mar Odinga AUC en le minyalo bierne pinje. Tunaomba Raila ashinde, tena ashinde Afrika nzima, kwa sababu ni mtu wetu wa Kenya na hatujaona ubaya, ni mzuri sana. Kwa hiyo kwa kila kura unakataza Raila, lakini leo anashinda na anashinda. Kama vijana wa Busia tutakubali matokeo yatatokea. Hatuna maneno mingi, sisi tutakuombea amani. Raila, endelea na uongozi wako inatakana. Sisi vijana wa Busia tutakubali matokeo, hatuna ubaya. Akishinda AU aunde Afrika ikuwe vizuri. Vikuwe vizuri namna gani? Alete amani kwanza Afrika nzima. Goma hapa, angalie hii mambo ya Goma. Afrika yani kwanza na amani itakuwa aje? Wananchi, rasilimali ya wananchi ibaki kwa wananchi, si ati watu kutoka sijui wapi. Mana kaka jo Kristo ne kod yie ni wuowi Yesu ma wuod Nyasaye biro duogo. Jodak ma Busia kod mago manie tong' ma Kenya kod Uganda ne kod geno, chir, to kod yie motegno ni Odinga biro yudo simbo mar loch. Lengo langu kubwa nimetaka kwamba tukuje tuombee marais wote wa Afrika. Mungu aingie kwa mioyo zao, aponde mioyo zao, na Raila apate kibali machoni pao na machoni pa wanadamu, vile Yesu Kristo alipata kibali machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Ndivyo navyoomba Raila Amolo Odinga atakapoingia pale. Walter Nyambaga, Ramogi TV.